Amakuru yacu reka tuyakomeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru ujye kugezaho kuri no munsi tariki 12 z'ukwezi kwa kane 2025 aremeza kandi akanahamya ko Goma yongeye kuraswaho n'abasirikare ba FARDC. M23 yaraye mu bitero simusiga byagabwe n'ihuriro ry'ingabo za leta bari bagabye mu mujyi wa Goma. Amakuru aturuka mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko mu ijoro ryakeye habayeho kurasana hagati y'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu masaa 5 z'ijoro nibwo imirwano y'impande zombi yatangiriye mu gace ka Ndosho mbere yo gukwira mu bindi bice by'uriya mujyi nk'uko amakuru abivuga. N'amakuru yo kugeza aha ngaha kuri Intebe TV icyo usabwa no kanda subscribe kandi ukunzogera bizajya bigufasha kubona amakuru yacu buri munsi dukomeza kukugezaho umunsi ku wundi. Mu ijoro ryakeye urusaku rw'imbunda nini n'isaku rw'imbunda ntoya n'ibiturika by'ibisasu byumvikanye mu duce twa Ndosho, Mugunga ndetse no mu bice teritwari ya Nyiragongo. Amakuru yemezwa na M23 avuga ko iriya mirwano yandutse nyuma y'uko ingabo za FARDC n'abarwanyi bazo wa Wazalendo bagerageza kwisubiza umujyi wa Goma umaze hafi amezi 3 ugenzurwa nayo 23. Ubwo imirwano yamaraga amasaha menshi yararimbanyije ihuriro rya FC23 Retired Colonel W'Ingoma mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu yanditse ku rubuga rwe rwa X ko yavuze ko M23 yamaze kugarura ituze. Ati nyuma y'ibishotoranyi bugira kenshi bw'ihuriro ry'ingabo cyangwa se bw'abagizi ba nabi FARDC FDLR Wazalendo mu bice bitandukanye byagoma mu nkengero zayo, ibintu byasubiye mu buryo ndetse ituze riraganje. W'Ingoma yashimangiye ko ingabo za M23 zihora ziri maso ndetse no kurinda abaturage ari nabyo umutwe wahamagariwe. Igoma haraye ihabereye imirwano mu gihe Majyaruguru y'uyu mujyi by'umwihariko muri pariki ya Virunga naho hamaze iminsi yabereye imirwano. Imirwano iri gusakiranya M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta rigizwe na FARDC FDLR n'abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo. M23 yateguje igihe agiye gukubita abarwanyi ba Kongo. Iragira uti M23 yateguje ko igiye gukubita ingabo za RDC zikomeje kuyirasaho. Umutwe wa 23 watanze integuza yuko ugomba gusubira mu mirwano n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibitero bikomeje kugaba ku birindiro byayo. Kuva mu kwezi gushize M23 yafashe icyemezo cyo gusubira inyuma ingabo zayo ziva mu mujyi wa Walikari uriya mutwe waherukaga kwigarurira. Ni icyemezo uyu mutwe wafashe mu rwego rwo guha amahirwe inzira y'ibiganiro by'ubuyobozi bwarwo ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukemura amakimbirane yateje intambara yongeye kubura mu myaka 3 ishize. Impande zombi zimaze iminsi zihurira i Doha mu biganiro zihuzwamwo n'ubwami bwa Katari. M23 cyakora yavuga ko mu gihe yabaye ihagaritse imirwano ihuriro ry'ingabo za leta FARDC FDLR Maimai Wazalendo n'ingabo z'u Burundi zikomeze kwica agahenge ndetse no guhonyora uburenganzira bwa muntu. Umuvugizi w'uyu mutwe Louis Kanyuka mu itangazo yasohoye yamaganye kuba ingabo za leta Kinshasa zarigaruriye umujyi wa Walikari zinasahura uriya mujyi wa Walikare. Zinasahura umujyi wa Walikari nyuma y'uko twari tumaze kuvamwo ingabo zacu. M23 kandi yemeje ko ingabo za leta zimaze iminsi zigaba ibitero byinshi mu duce dutuwe cyane n'abaturage ndetse no ku birindiro byayo biherereye muri za teritwari za Masisi na Walikari na Walungu. Bishinja kandi ingabo za leta ya Kinshasa kuba zikomeje kugaba ibitero byibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibitero birimo icyo izo ngabo zagabye ahazwi nka Point Zero mu birometero 8 Mata kuri 8 Mata ibyagabwe abatuwe ahitwa Rugenzi hagati y'itariki 8 na 10 Mata ndetse n'ibyagabwe Kavumu Gahwere ku itariki 10 Mata bigasiga imitungo myinshi abaturage yangijwe n'indi igasahurwa. M23 yavuze ko igiye ishize imbere gukemura amakimbirane yo muri RDC no mu mahoro gusa agashimangira umuhate wo kurinda no gukingira abasivili ndetse no guhagarika ititegamiye
tudasiganwa ku bayigabaho ibitero. M23 rero ni ukubyo ngibyo yatangaje mu gihe ibiganiro byo birimo birashaka kujya mbere. Reka dusubire n'ayandi makuru mu kandi kanya byo kurya amafaranga ndetse n'ubuzima bwiza.